Kristian Vanram kawngzawh kan ti mai The Pilgrim Progress ti hi shelo chu kan om kher lo mai theya kan la chiar lo ani point a hming hi chu kan hretlang puina rin omani he thon tu hi class 10 kan ni lai kanin kan zir thina angai nom hi kan ti thin kop maya mark som panga chau pu ni si kha kan chiar ngun ber kha ani mai peka Kristian ten kan tumber Vanram kan panna konga kan paltlang turang chi kha atak takatong ang khanina lantira angai nom dang dai ve shimani he thon thu ziaktu John Bunyan-a Chanchin hi tun tum chu thei ang hantar lang don tiang John Bunyan-a Kristian ziaktu le thushil tu hi England Elstow Paris Horoden khuwa anti Bedford atanga chim chaklam mel khatahla oma chuanin November ni somni pariat sangkha zaruk somni pariat khana lo pianga thushil tu ani angin John Bunyan-a hianin mi ta thinlung hne theina riau mai hi anaya soito angin ani hi Kristian Vanram kawngzawh ziaktu khania Kristian Vanram kawngzawh thu hi soitongin te khinna kan tiang chi allegory khania Kristian Vanram kawngzawh thu mai baka hianin thu pui somruk vel zeta ziak bokani John Bunyan-a hianin kauna timaila khatiang chi arong bolna ahlen chuwa konga hianin dan lama harsatna timaila khati laya sarkar lama tanga harsatna an siam sak ang chi kha atok na sa lea masela thunei tu te du dan anga oma in siam rem ang chi kha chu atilem lo ni athu rilte bansan ai chuanin amale achung te in pek na na sataka wanga kumtam tak tan ina hun man le she om tor chu adu zo kani puritan an nia chung mi ta chu England kausana puithiam anga rongbol tu ta na nem nge khatiang angkha an ni lo wangin rongbol tu anga pom an ni lova chu wangin thusil phalna nei lo an ni chu wangin tan ina khung thei an nia John Bunyan-a po hianin kumsom pani chung chu tan ina huna mangani John Bunyan-a hianin mitam tak ti piang tharma se adam lai hi chuanin ama tak hi chuanin heng hi ahmoman manglo ni na langani John Bunyan-a hi Thomas Bunyan-a le anu pui pani na Margaret Bentley Bunyan telaka alo pianga Thomas hi bungbel che siam tu ti maila tingkar kan tiang chi khanin bel le ketli te thom tha in mol mangve takin a kho sa thina ni John Bunyan-a hianin ziak le chiar tlem azir ve ti mailo chu school hi akal vak lem lova kumsom paruk chau ani la hianin anu borala chu chu atwar hlea reilo te nuwa Thomas chuan nupui danga nei le boxia John Bunyan-a chu ngai saka hlo lo te hlea in chu chuasanin sipaya in ziak lutin Newport Oliver Cromwell sipaya atang ve ta ni ato pairo chuanin taristing karsum donna antia chuanin apa chu zui vele ta ni kumsang khazaruk somli pakwa khanin nula pakhat pathian lam ngai sakmi tak anu le paten pathian thu nena an en kol sailen Mary anti nen chuanin an innaya amaro chu then kha chuanin anu pui ming hi ria ta ni lo tin an soi ve bokani anu puina athuam ron chom chun chu lehkhabu pani Arthur den da lehkhabu zia Plains Pathway to Heaven ti le Lewis Paley lehkhabu zia Practice of Piety ti te an ni deuh maya heng thu ziak te hianin John Bunyan-a chu sa kholam angai saktir ve ta zela tin anu pui Mary nundana pathian angai saklat na te chuanin Kristian ani na konga na satakin angong tila chumi chu Kristian ani na chan pakhat ani chumi chu Kristian alo ni chho na chan pakhat ani tina ni chu anu pui nuna pathian ngai sakna omthla chuanin John Bunyan-a chu zoi in aril ru an ne hlea chu chuanin anuwa Kristian ani chho na chana khanin chan pakhat alo ni tani John Bunyan-a le Mary te hianin fa pali annaya chung te chu Mary Elizabeth John le Thomas ten nia a upaber Mary hi kumsang khazaruk somnga piangin a pian tira tangin amita dela an chung kwa hi kumsang khazaruk somnga panga thleng khanin Elstow hian an khosa anuwa John Bunyan-a chu afa tenen Bedford kianga chuanin anin son le tani a autobiographical book Grace Abounding tia chuanin arol tharlai hianin thla thlam le ngai sak hlo lo nun chu alo paltlang to ani ti asoya masela chu tiang tak chu ani empty fin fiana omlo ni na langa alandan maya chuanin alandan aya chezok chu fin fiana om chi alo ni na langani thil dik lo lian tak om chuna soi chu tong kam bol hlo tak tak chu ania John Bunyan-a hianin lam le inti hlim na tura enge mo hun bika biak in dari te chu angai na hle ti asoi tel bokani sipaya tranlai hianin khawvela lama ain mangna sa deuh ani mai thaya ama hianin in thiam lo na lian tak hi awma ama soidan chuanin orap thlak tak tak te hriain lal i suwa chu a hral donem ti te ron zo thin ni na soini soito angin puritan an nia chu wangin sabat sertu an nia voi kha chu sabat ni in an kho phul hmuna hianin in fiam na chikhat tip ket an ti mai chu a khel lai hianin o hianin isual te simin Vanram ikal don nge
isual nei reng chungin shem huna ikaldon ron ti hian a hria sabat nia chu tianga ti wang chuanin chunglam zil hauna adong ni na ngai ni soitawngin kumsang khat zaruk somnga khanin nupui neya then kha chuanin kan soitawng khanin anupui ming hi hriat ani lo an tia ma se kan thulak nai roi chuanin Mary ti zong hian a soya kumsang khat zaruk somnga a vek hianin fanu Mary ti mingpu tho hi middle sa piangani kan ti to kha ti chuanin Kristian na hi a bel chho tan veta Saint John's Church an ti maya pastor John Gifford a zirtir na hi angai thave thina kumsang khat zaruk somnga panga khanin pastor John Gifford a chu athia John Gifford a ai o hianin thu a hril tan veta ni kumsang khat zaruk somnga paruk khanin a lehkhabu masaber some gospel truth ti chu ati chuak ve bokani an le le lok taila John Bunyan-a hi anau panlai tangin mi hlau thong chi ni nan soya mumang rap thlak tak tak te hi anei fo ani ome kumsom ve lek ani lai hianin anun kho har le beidong chu ram huai nia mi te ti hriau om tu ni chu achak rum rum ni omani aron tlangwal chho chuanin anun hi aro wa viau maya thian te zinga po ho tu ena an enang chi kha ani chho mai renga sa khuana lama hi chuanin a in mang lem lo hlea ma se angai thu tak phian thungani entirna sa khomi viau anga lang si tong kam le chezia sa khomi ni na lang le si lo a mu te hianin mak alo ti hial thinani tunlai anga chuan ta chela in ti bible thu du anga lang sia kan pom lo lam ang dewa mi in an soi mai awanga tong kam che tak taka lo va soi se le comment ang chi te po kha aniang chu John Bunyan hi pathian in voi tam tak chu anuna lo chan him sak to thina voi khat chu England tual chung in dolai khanin sipai ani ve wangin hel haulaka Leicester ko pui la le tura kal tur zinga khanin thanani vea ma se kaldon tre pa tu emo hianin a aya kalaron chu thlat meya chupa chu in dona chuan ka hlumani tale ngala heti lai hianin John Bunyan-a hi rol 30 lum rual lek mani thei in ti ve tok kan ti hun lai ang chi kum som pasari vel bor khania anua asoile dan chuanin thi nakapum pel chan kha chu pathian khongai na mak tak le arem ro na wang chawani ti chu ka hria ma se chumi wang chuanin kaswal chu sim tum na ka nei chuang lawa chu ti hnekin kaswal kawngzawh chu anasa zual zoka pathian chan damna ti lamphei chu ka ngai tu pe lo shim shim ati ni hemi nu kumthum vela hianin nupui ania anupui hi soitawng khanin pathian ngai sakmi tak mai ania chu wangin John Bunyan-a tan hianin bang lovin atong trai thinani John Bunyan-a hi in khom ngai lo top chu ani big lova a in khom ve zeu zeu thin ani ome ma se in khom ban rol hianin anun ngaya boka kir le mai thin ani voi kha chu a in khom na chuanin thusil tu in then kha chuanin pastor anti boka sabat ser apoi mo zele chumi ti bol lo tu ni hlo om zele sualani zia asar mo na ngai thlak chuanin John Bunyan-a ril ru chu atinuam lo hle maya ma sela in khom bana han nia ina han ho meu chuanin a hre zui le to chuang hlei lova chuta kan soitak ang khanin an kho phul mun khoyai me khanin in fiam na chikhat tip ket an tiang chi chu a khel le ta chuta chuanin ama kan soitak o kha a hreta ni then khatin an soidana chuanin hemi truma a oshiatin simin vanrama akal don nge sual nen mai dila akal don tia aron zot nia a hriat hnuwa hianin aril ru buai hle maya ama Bunyan-a soidan taka chuanin in larna kan ti ang deuh zel ang hiana oma vanlam ka han en chuanin lal i suam mel thinrim na khatle kasuala wanga min shem du mai mel hi ka hmuwa ti in a soini ma se han sim tur chuanin atlai to sia asim lo chuanin engtine motak hianin a ombok sia aril ru buai hle maya heta tang pai chuanin pathian chu a soi chheta chiam maya atong kam te chu a bol loina rap thak maya a thian te po in an kom du taloni anua mi pakhat pathian thulama ti pui tu atong hlau maya chuta tang chuanin a voi khatna tan bible chu chiar ve tan tani chutia bible a han chiar ta ka chuanin anun po tlemin alo danglam ve tial tiala apon lamlan dan le atong kam danglam chhota chu mi te point makan ti hle maya mi te hlau thin mi sual boro tak mai chu a hriat phak lo le mai chana ngei po fakna o ka dong ve ta hialani chuta china chuanin nun phung pa ngai tak le mi tha anga omin anun chu hmang chho ve tani voi kha chu abung bel che siam na dora a thut lain abul lokanu ho ti chu angai thafua chu chuanin a benga ver hle maya pian tharna chungchang te sual ni in hrian na tele thil dang mishing felna in pathian ti lom zo lo thu te an lo soya Bunyan-a chuanin ngai no ma ti hle maya anua phei chuanin heng nu ho ne na pathian thu soi ho tur hianin bedford ta chuanin akal ta fo mai ni chung mai chia te chu chumi khwa baptist ko ran te reu te pastor John Gifford ta en kol ko thana mi te an ni ti a hre chho ta zela
chu tianga an in kom fota ka phei chuanin Bible po a chiar na sale zuala ma se aril ro chuanin zo na lian tak hi a om reng maya pathian mi thlan chu ani ve reng em ti le khongai na kong chu atan khara lo ni reng to em ti te chu nia voi khat chu pastor John gi fota thu soi chu angai thlaveya chu ta tang chuanin nun ha dam na tak tak chu alo chhar ve ta ni ti chuanin pastor John gi fota thu soi chu angai thata fo maya chu pastor thu soi atang chuanin chan dam na chu alo chang ve ta ni an tia pastor John gi fota nen po hianin an in kom nel chho hlea ti chuanin pastor John gi fota alo boral chuanin a aya John Barton chu pastora an thlanga John Bunyan-a po a che vela thosil tu evangelist ang chia hianin an ruai ve bokani chu ta tang chuanin atong kam thiam zia le thu soi thiam zia mi ten an lo mel hria tran ta lehkhabu po aziak chho tran ta ni kumsang kha zaruk somnga pasari kanin di konatan ruatania kan hria thiam dan tur chuanin kaushan upa ti na ni deuh mai ome ti chuanin a lehkhabu pa ni na vindication ti po chu ati chuak vele bokani kumsang kha zaruk somnga pariat khan anupui athia heti lai hianin ama hi kumsom thum vel mi ania phalna nei lova I ton sokona thusoya pu ni in manania ma se zel ta na khopani lawa wangin thu a hril chun zom zel ani kumsang kha zaruk somnga pakwa khanin nupui nei lein a ming chu Elizabeth ania ani nen hian fa pani sarai le Joseph ate an neya ti chuanin ama a fa tenen awain fa paruk anei ta ni Charles pani na in lallukhum aron khuma tangkanin harsat na chu atok tan ta Charles hi Anglican kaushan ru zet mania ti chuanin khatianga in mu khom na ang chi kha akhar veka Anglican bek ina lo chuanin in khoma khapa Anglican kaushan lam hoi ni lo chuanin thusil akhap bokani ti chuanin November ni som pani sang kha zaruk somrup kanin Lower Samsen Westoning Bedfordshire Bedford atanga mel som vela hla a aru ka thu a hril lain an man ta ni a hek tu ten an hek dana chuanin Anglican kaushan dan za lawa an puwa Anglican tong trai na bu Book of Common Prayer an ti mai chu manga za ve turin an tia Bunyan-a chuanin tirkau tele khathona hianin khoya nge Common Prayer chu a oma Bible a khoya hian nge he lehkhabu hi chiar tura thu pek a om min ko mu ula ka chiar nga lang alo ti mai sia Magistrate Sir Francis Wingate ma din tirania ani chuanin Bedford County Gold Silver Street Bedford amia chuanin atan tirta mimal ina pathian thusila in mu khom ang chi chu siam to lo turin atia henga anin mu khom na hianin anlal charge chu phiaruk na rem changa om nia a hriat wangani ma se John Bunyan-a hianin zom chu atum lem hleilawa min chuani chuanin naktu ka thu ka hril le ngal don ani atimaya chuwangin thathum chung tang turin kumsang kha zaruk somruk pakhat January thlakhan achung thu rel sakani tani heti lai hianin anupui hianin achung chang ngai tua that tir le dan tur ngai to in alo buai ve hlea ma se John Bunyan-a hianin rorel tu te du dan anga thusil ban san chu atum silawa an dana khanin Anglican biak ina lo chuanin thusil kha khapani tlat mai sia chuwangin an chuangam bik lo ni heta atan lai hianin Bible ti lawa khawvela Kristian te lehkhabu hralh kalber an ti thin Kristian Vanram kawngzawh an ti The Pilgrim Progress chu a ziakta nin an soi ni ma se soidan hi in ang lawa om ve thina then kha chuanin hemi tum ni lo a hnuwa a voi ni ta na kumsang kha zaruk somsari panga a rei lo deuh zo ka ta na khan ni in an soi thungani ti chuanin kumsang kha zaruk somruk paruk khanin chhuah tir ania karuk vel chau a chuak man tia khanin athusil wang bokin an man lea atan na nga ya bok da le ni in kumruk tan tir ani ta nge nge ni atan chung hianin anupui fanau te chomnan eng mote chu ziak ve thina chu baka atan pui te kha pathian thu a hril thin bokani atan na hianin lehkhabu pahnih Bible le John Fox azia Books of Martyr ti chu akol ni in an soya kumsang kha zaruk somsari pahnih khan Charles pahnih na hianin dan thar Declaration of Religious Indulgence an ti chu ati chuaka heta hianin sa khwana thilawanga lungin tang le man tok te chu ngai dam ni in an chhuah tira heta hianin John Bunyan-a po hi a chuak ve ni a chhuah hnu lok hianin St John Church a chuanin pastoratan an ruata an dan thar hnuaya thusil phalna license nei masaber anita ni soito angin John Bunyan-a hi thu soi thiam le tong mang thiam tak mai ania chuwangin mi hria ta hlo hlea thu soi tura som na po hi adong olawa mitam berin an hria dana phei chuanin Bishop Bunyan-a ti ni in an soi ni kumsang kha zaruk somsari panga a chuanin Charles pahnih na chuan adan siam Declaration of Religious Indulgence ti chu asut le thutmaya John Bunyan-a po man ani lea angaya bok tan tir le ania heta atan lai hian ani then kha chuanin Vanram kawngzawh kha aziak nia an soi ve bok chu
masela van nei thlak deuh mai Quakers an ti mai ho kha Charles pahnih na hianin mitang zenga ngai dam tlak nia an hriat te hming a zawta heta hianin John Bunyan-a hming po alo tel ve hlau mai a chhuah le thei pha ta ni hemin hu hi chuanin atang le to lo ni Charles pahnih na chu James pahnih na in aron thlak nuwa khanin kumsang kha zaruk somriat pahnia khan James pahnih na hianin Bedford biala arau rel na endik pui tuwa ruat atuma ma se John Bunyan-a hianin alo hnarani ma sela kumsang kha zaruk somriat pariat khanin Lord Mayor of London Chapley na tan ruat ani tathawani hemi kumvek hianin London lama Reading le Berkshire te paltlangin pa fa inkara thu boirem turin akala heta hianin hritlang khosikina mantani athian pakhat John Strat uika Snow Hill Holborn London ami chuanin a ina lo enkola ma se ana chu azwal tiala ti chuanin August ni somthum pakhat sangkha zaruk somriat pariat kanin pathian tana mirin John Bunyan-a chuanin khawvel chu alo chuasan ve tani aruang hi Londona Barnhill Field thlan mola phumania athana hianin kumsang kha zariat somruk pahnih khanin alim din ani nge ni ti chuanin ama kan hriat na ber a lehkhabu Kristian Vanram kawngzawh hi abuming pum chu The Pilgrim Progress from this world to that which is to come ti ani deuh dua a Edison masaber hi buhnia thenin a then masazo ki kumsang kha zaruk som sari pariat khanin Londona ti chuania a then ni na hi kumsang kha zaruk somriat pali khan ti chuale ani boka abu pum hianin kumsang kha zasari somni pariat khan ti chuani bokani abu then thumna an ti mai kumsang kha zaruk som kwa pathuma ti chua chu kumsang kha zariat somnga pani khan ti chua non le ani bokani hele khabu hi tong je sang za chuanga le lin to ni in China Communist Sarkar po khianin kothlang lam culture sian na tan tin achu ve china copy nuai ni an chut chin chu ni thum chung lekin an hral zo vek ni an soi bokani chutiang khopa khovelin an ngai lut le khabu hral kal ni si ziaktu chu John Bunyan-a chu alo ni ta ni ole khati zong ka ni le phot te se